Aphrodite, then this, her messy colors. Nah, 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 nah. Never become Christmas. I love Aphrodite, then this, her messy colors. Nah, 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 Sad smo krenuli, Nika i ja, idemo se malo provozati, naišli smo na nekakvu šumu i baš je onak, ok. Malo sad idemo sporije, jer nekakav nosač ove kamere nam je baš čudan, pa nećemo se zezati previše da ne bi bilo, ne znam, nekakvog nehotičnog pada, ali mislim da će snimke biti super. Tako je, Niko, bravo, hvala ti. Prolazimo kroz jednu šumu koja je onak vrlo zanimljiva. Nisam nikad iskreno ovdje bio, ali je fantastična priroda, stvarno onako fantastična i nema prometa ništa, što je onako fantastično. Onako, jednostavno gledajte i uživajte. Malo ćemo mijenjati kuteve onak snimanja čisto za probu da vidimo kako to sve funkcionira, ali čini mi se onako ok. Veličina te same šume kroz koje se prolazi, gdje su oni nešto iskrčivali i otprilike negdje pola kilometra. Ovdje sam čak pokupio i nekakvu travu, malo višu, ali ok, ova GoPro kamera stvarno je čvrsta i otporna na sve, a vidjet ćete zašto kažem otporna na sve. Ovdje sad smo izašli iz šume i baš je onak, fantastičan, baš priroda, samo priroda, cesta je užasno uska, da je naišao jedan auto, ne znam da bi se uspjeli mimo ići. Ovdje se nemojte uplašiti, kokoš je prošla sasvim u redu, nije joj ništa bilo, sam se više splašila koji mi. Sad se vraćamo natrag kroz šumu i idemo polako prema domu. Nećemo više duljiti. Za ostatak putovanja ništa. Samo uživajte u ovoj prekrasnoj prirodi oko nas. Super. Hvala što nas gledate. Ako vam se svakako sviđa video, pretplatite se, lajkajte, šerajte, komentirajte.